Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Kablaaw manipod kadagiti naayat amang bukbukal kadagiti pakasaritaan ti biag ngaing kaipatpatulod ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tayo kan biag ita ket manipod kanipagayam tayo nga Flory ngamsakbay na kablaawan tayo manpay dagiti sumaganad. Naragsak a panagdangdangag ka ni Ma'am Gloria Gusling dita Camp 7, Baguio City. Kastamatan ka ni Ma'am Jasmine Rivera dita Qatar. Makablaawan mo't ni Ma'am Adela Vergara dita Hong Kong, ni Ma'am Glory Diaz, ni Ma'am Piring Fronda, ni Ma'am Madons Kilaan, ni Ma'am Arlene Gutgut, ni Ma'am Luz Lilan. Kastamatan ka ni Ma'am Aniseta Tulio, ni Ma'am Imelda Velasquez ken ni Ma'am Leonora Bautista dita Binalunan, Pangasinan. Pagyamanan miunay ti anus yung agdangdangag dito'y programa tayo. Intay nga rod sublian ti surat ni pagayam tayo nga Flory. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin, kablaawan kayo manpay iti naragsak ken nabendisyon nga aldaw. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay ti nagbalin apadas ko. Jakmat paglastog ngem napintas ti adda kasasaad mi iti biag. Dua kami laeng nga agkabsat. Siak ti inauna. Retired a police ti amami, idinto ta retired met a maestra ti inami. Nakaadal kami met nga agkabsat. Ngem ti pagtayakan ti inak istoryaan ita ket napasamak idi nakiasawa akon. Ti amok idi ket awan ti agbalin a parikot mi nga agasawa gapu ta agpada kami met nga adda mabalin na. Malaksid iti dayta nakaadal kami ken adda natalged a trabaho mi. Maysa nga engineer ti asawak ket agtrab-trabaho daytoy iti kapitol ti mismo nga ili ditoy lugar mi. Agpapaayak met kas branch manager ti maysa a bangko. Rugyak nga rod ti agsalaysay makatawan kalpasan ti panagkalaysami ken ni Homer. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Anyat oras ka ma-dismiss bakit? Dagasan ka tagkidantan nga agawid. Umuna kan nga agawid lakay. Ag-overtime mak. Ado nga mintinas kan nga isambot ko ita. Kasta ka ni? Una ka rodan nga agawid. Awagan na to malpas ka tasukunan kanton. Saanan? Agpaituludak tulatan iti driver ti boss ko. Iti kasta, oray di kan rumwar. Sige, sikati makamo bakit? Ala, agawid ang karodan. Urayan kay Jibalay. Wala kay. Aganad ka iti panagmanehom. Wen, awan rumbang apagdanagan bakit? Anya ka kadi, Homer. Kuti ka akuti. Agpakaturog ka kadi. Bakit? Amo mo na. Napanog Homer. Maturog tan. Angan na. Pasensya ka na kay. Nabanugak ka talaga. Kaya't kuntagi na na. Kan may sa masapa ak tumanen asumrak inton bigat. Nala,
Maturog ta nga ro din, bakit? Hello, bakit? Itay ka pa'y nga awagan, Homer. Apay nga itakala ang asumong ban. Kuko, madama ti meeting ni. Meeting? Kaya't mo asawan, saan ka pa'y anak kaawid? Saan pa'y? Apay ka di. Anyamot kan. Rabiin, ngam di mitla sumangputan ti driver ni boss ko. Sukunin na ko malakay. Ako bakit? Saan pa yan alpas ti meeting mi? Ang mga numaladawa nga gawid, kababain mo't kadagiti bus ko. Nung pumanawak latan dito eh. Sige nga rod lakay, tawagak ni Mang Kanor, barang saan pa'y anak kaawid, ta ison ti pagpasuko na. Narabyan ka man yan, Homer. Uwan, bakit? Birthday kami ni Randy. Nag-awis sa mapan kambangan. Nag-shot kang pasit. Jakmatan na po ti oras. Rabi igaya man. Sige ngay. Nakaring ka pa imat. Lakay, yung kapayag dikos, sakan tumakikaita kanya. Anya? Rabi na. Uray pa'y, naggapo ka ijiruar, sakit na kainom ka pa'y, agat arak ka, isungan ka agdigos. Baka turturugak. No di mo kaya ti agdigos, ijay ka nga rod salas amaturog. Anya? O anya, agpili ka. Inka agdigos, wano ijay ka salas amaturog. Uwanan. Agdigos akon, bakit? Nay. Nagadunday tang arak, Homer. Uwan, pards. Aginom ta. Aglemas ta iti arak. Madinsa. Adan sakit parikot mo, pards. Awan. Basta aginom ta, period. Jesus! Amamukan, pards. Abay, saan na ka pinagbigyan man ni misis mo? Ano, na-outside di kulambo ka manan. Di kan sumanaw. Basta ginom talaan ka di. Kargam ti basong tag. Cheers naman. Kat mo na. Di talaga yan. Nagimasin. Mayat ti panagayos na iti karabukog ko. Igawat mo iti pulutan na, pare. Pantoy. One words. At tamo ka lugar, mabalin mo apang iliw-liwan iti marikrik na ita parts. Anya? Sa dino? Nagnakanyan ti asawak. Dinan na puutan ti sa sangpot ko. Ay, nagaduntumat ngamin ti pinalpas ko a report kita. Itala ang amariknak tinalaw sa banog ko. Baka turuturo gagpaikit din. Nagsasarunumat ngamin ti overtime ko. Tinasayaan. Ag-shower akpay. Itikas na, maimas ko ti maturog. Nukas na masikog ka niya. Wan papa, ket lalaki ti inauna nga apo ko yo. Wow! Nagsayatan. Lalaki ko naman. Sigurado maragsakan ni mama numamuan na masikugan. Ket lalaki pa iti pasngay mundo. Sigurado day ta papa. Oo na. Apay nuaglib ka pa'y lang iti trabaho. Tapno makain na naka iti husto. Talo abulan pa'y laang tin inawat papa. Kabailak pa'y tagtrabaho. Aglivak to ay inton umadanin ti panagpasngay ko. Sabagay, no talo abulan ni tatin inawam. Disyembre to nga rodan ti panagpasngay mo. Wan papa. Nagmayaten no kasta. Ito yun ti kapapatgan a regalo kada tayo inton Pasko. Wan papa. Kansaan lang aday ta. Anniversary minto pa yung agasawan. Oo na niya. Talaga a blessing kada tayo na itangawing. Iso nga iwan ang marunti sa lunat mo, what?
Di ka nagbambano ka nagpuypuyat. Mangan ka kadagiti na sustansya makmakan. Iti kasta, nasalon at tumuti pasngay mo. Wan papa, matungpal tibilin nyo. Ay, naiturog ko matgaya man dito'y salas. Ni, alaunan iti parbangon. Ngamawan pa'y lang ang tiasawak. Nalabit nga isun ti dimtang. Ay, sigurado ang nakainuman na ni Homer. Kanayon matan amalado nga agawid ti asawa. Parbangon bakit? Ngam na ka rin ka pa lang. Imo na kalata ko man na naturog. Di mo't imbaga ka maladawak nga gawid. Ay, naiturog ko mat nga rudan dito'y salas, kabayatan ti panangururay ko kan ka. Ay, wala ka ti asawa ko na yan. Hindi maturogan. Nakainom ka manan. Ay, basit lang, bakit? Napan kami lang nagpalpaliwa basit, kadagiti ka opisina ka. Agdigos ka pa'y nga ron. Diyak magustuhan ti kas na nga angot mo. Agat arak kan sigarilyo. Nagangot. Ay, saan mo ta? Nagbangluwak to pa eh. Basta, agdigos ka pa'y. Dito'y kanso pa amaturog, no di mo kaya ti agdigos. Anya? Di ka pa man nakarobot, Lori. Aldawan, di ka sumre kita? Ay, saan lang ay. Kaslama di nga mintirik na. Apa yan? No kayat mo, kuyugan ka iti doktor. Iti kasta, mamuan tanuan niya dahi ta amarikrik-nam. Saanin lang ay. Okay, aklaan. Pasit lang siguro dahil iti panaginaw ko. Anya? Aginaw ka? Wan, idi pa'y larabii ko mga ibagakan ka. Ngamparbangon ka matan anagawid. Nalipatak matan nga imbaga iti simangpet ka. Yahoo! Kamo dyan na. Masikog kamitlagan ba kahit? Ay na, danton anak ta. Ang lalaki ka di. Wala kay, lalaki. Ay na, nagmayatan. Jack may ladawan, tiragsak ko ba kahit? Maragragsakan ako unay. Dinasapa ka kumaanagawid, dinasapsapam kumamot Ay na, anaamuan. nasapa man win no naladaw. Awan kanyak day ta. Tinapatag na mo akon. Yes! May sakon nga ama! Yahoo! Umadanin ti panagpasngay mo, iha. Naka-file ka din iti maternity leave mo. Wan mama, idi pa'y laang na panalawas. Nasayat mat nga rod no kasta, iha. Apay, awan ka din ni Homer. Awan mama, ada ka no seminar ng atendaran na ijay Cebu. Ang mga no abutin na kano ti makalawas ijay. Anya, ay naglokon ti asawam. Amo na mat adandani ka nagpasngay. Ngam inawat na pailang dayta seminar. Imbes abantayan na ka, inununa nakit din ti trabaho na. Napatag ngamin kan ko na ti trabaho na mama. Kayat na ti maipromote itinangat nga to a department. Iso nga inawat na day a seminar. Uray pa'y iha. Napatpatagkit din ti promotion na. Ngam si ka nga asawa na. Ala, bayan yun mama. Barang makaawid tumatlaang sakbay ti panagpasngay ko. Pasaray agsikalin ti tiyan ko. Ay, magna akpay. Kunang amin ti doktor. Masapol nga ag-exercise ak. Itikas na sa anak ka no amarigatan nga aganak. Oras ka no pa iti orayan kat.
Agriring ti cellphone ko. Ang mga no ti asawak ti umawawan. Ni mo't Insan Ulysses. Hello, Insan. Nakaawag ka, Mat. Hello, Insan Flory. Kumusta ka? Okay, aklaang, bakla. Adaak ita dito ospital nga agpaspasikan. Or-orayak ti panagpas ngay ko. Sika, kumusta kan? Imbag man ta nalagip na kang awagan? Kaya't mo asawan, agpas ngay ka ngawan dita ni Homer? Ah? Aywan, ada ita ijay Cebu. Ada ka no seminar da. Kunak nga rod no iso ti umawawag itay, ngam si kamat gayam. Ay na, Diyos ko Lord, pakawanan. Ay, Insan, pasensya kan, nga masapol ang maamuan da ito'y Anya da ita Insan. Sana pud no nga da seminar ti asawam ijay Cebu. Ah? Anya ti kayat mo asawan yoli? Ada ni Homer dito bagyo. Kat makita asimret iti may sa hotel. Ada ka doon na babae. Anya? Ang mga no nagbidot nga laang. Saan? Sana ka nagbidot ta sinurot ko ida. Amok ti adda iti front desk iti hotel. Iso na kisarita Kat, ay, nagan ti asawam ti adda iti lagbok. Anya? Ay, Insan, ano tumapaspasalan ka? Ang ganakaksan Insan. Pagsikalan ti tiyang. Pasensya kan. Amumot ka niya kon kat naman. Huwag na makita kat talaga may baga. Ay na, nakalukluk magtimpas ngay mo ha. Maladaga pa lang mo'y makita munti kinatair na. Wan nga rod pa pa. Aplaya ka sila naliday ka. Saan man pa pa? Maragsa ka na. Ngamin, oray ka sa nung karigat ti aganak. Nailasat ko matlata. Kurgarod, ibang langan da kinabalamat langay niya nak iti normal ni baby. Wan nga rod pa pa. Wan gayam. Ni Homer, saan ka ding imawag ka da kayo? Awan bet, ura iti cellphone mo kat Jack nang ngaganagring. Jack amo akin ni mamam. Sa dino ti ayan ni mama papa. Napan gimatang iti ka na biha. Nas ka namakan ka kadag iti na sustansya makmakan. Iti kasta ket pumigsa ka dagos. Hello, baby. Daddy's here. Kunak man no adda ka ijay Cebu. Kunam ang makalawas ti seminar mo. Ngamdwa lang ang mat nga aldaw kat simangpit kan. Nakaring kagayaman bakit? Uwin, sana natulot ti seminar nga tindarak ko ma. Iso nagawid na kadagos. Homer, ibagam kumatipod na. Di ka kuman agulbot pa. Amok nga da babae. Naghotel kayo. Kat naglemas kayo itiragsak kabayatan ti panagpaspasikal ko dito Ne, anya ka din dagiti idagdagan. Awan babae. Di kan aglibak ko. Adda nakakita ka na kayo. Iso apang nga asim na di kan agulbot pa Anya ka di bakit? Awan mat amok ang pagkurkurangak. Tapno aramidam ti kastoy kanya. Kano andaman bilang. Mabalintang mata pagsalitaan. Saan ka di? Si sasagana ka mang pakawan kan mangawat kan ka. Nulakit di nagbalbaliw ka. Ikarigatak nga awatan ti amin. Saan lang nga madadaal ti binukal ta pamilya. Pagasi mo, Mer. Awan nga rod babae. Promise. Awan na talaga. Mga pamadakas dala kanyak dahi ta. No, asino man tinangidanon kan ka. Sika lang ti babae nga ipatpatag ko. Awanan sa balipay. Dahi tate ka na yun malaglagi pen. Flory. Dahi ta ang hotel. Timbaga ka nakakitak. Idi iti asawam. Kas na ko namon, inpakada na ken ka nga da seminar na itilas o ti makadomingo. Ti awanan ba yung asawa?
Siyak pa'y kitin ti pagparangan na nga gulolbod. Makita ita no asino ka na kami ti agsasao iti pudno. Ha? Uy, makita. Di mo't kotse ni Homer na jay. Tented ti kotse na. Iso asaan na makita ti adda iti unag. Masigurado ka kadwa na ti babae na. Yun. Oh my God. Bumabata di ti kotse. Kat surudan ta iti unag tinalay nga asawa. Saan? Anya saan? Oh my God. Kasladyak ka ba wala nakitaan? Ang mga nudyak makapagtampay. Kat makarami dakpay iti may kaniwas. Sikat ti asawa na insan. Iso asi kang harod ti adakarbangan na. Ikam iti pagnakman dahi ta babae. Iti kasta, di nan ulitin pa iti makisinarak iti asawa. Anday ko. Apay ngagsipat ka nga, bakit? Awanan kay tibain. Ulbud ka! Gusto nga, nagsakit ti sipat mo. Kurang pa'y day tikas kan kang ulbud, Homer. Napaklan ka, babaero! Awanan kay tibain! Ayop ka! Kanya ka di man anday ka ipagbagam. Mamin, ano ka di nga ibagak nga awan babae? Awan! Ulbud! Siya kun ang mismo tinakakita ka na kayo! Kat sa baligayang maninday dya babae itim mo na nga hotel mo! Ha? Apay, Homer! Anya launay ti pagkurkurangan. Tapno aramidam ti kastoy kanyag. Apay, di ka makontento kanyag nga asawam. Apay, masapul ngagbero ka pa'y lang iti sa bali. Apay! Wah, bakit? Pangasim! Ijam ko mantikas tang aramid mo. Addan anak ta. Pamilyado kan. Data ko matimulam iti panunot mo. Pakawanan nak bakit? Nasuliso ka. Ikarik nga, idakon tiyag babae. Saan na maulit, bakit? Promise. Papa, umay kayo kumadagos kini mama dito'y balay. Nagngato ti gurigor ni Charlie. Sangit a sangit. Diyak ka mo ti aramidan. Pinatumar mo ka dili ti agas. Uwan, Papa. Ngam di matlat ta bumaba ti gurigor na. Sakit kas laglit-litam ti bibigkan ko kuna. Pangasiyo, Papa. Umay kayo kumadagos. Rupatan nga rin patagasan kay dila. Itaray tayo di ospital ni Charlie. Kasi mati apo ko ta, Edward. Huwag nga Rod, Dolores. Umbing unay amadaan iti sakit ti puso. Sapay kumata mailasat na ti operasyon nga aramidan dagiti doktor. Mama, Papa. Iya, kumusta ni Charlie? Awanan ni Charlie, Papa. Aniya? Kanya, Natayan ti anak mi. Sigon ka dagiti doktor. Inaramid na amin na kabalanda. Ngam talaga adinan na ila sa ti operasyon. Diyos ko. Anya tinapasama iti anak ta, Flory. Apay anak kalungon matin asin ang patak. Awanan ti anak ta, Homer. Natayan ni Charlie. Anya? No kumata masapsapa kang agaw-awid manipod iti trabaho. Amom kumano anya ti mapaspasama iti pamilyam. No inidyam kuman ti panagbababaim. Kat impamaysam tinangasikaso kada kami iti anak mo. Saan kumana pasamak ti kastoy? Flory. Tunggal rumwar ka. Ti trabahom ti kanayon mo ngay ras-rason. Ngam saan matgayam. Tamapan ka aglamlam mas iti ragsak iti sidong dagiti agduduma babaim.
Talagang sa ngawanin pa nagbalbali mo, Homer. Bakit? Pakawanan na ka. Sana na maulit. Maudin da ito eh. Promise. Pakawanan na ko man. Nauma ako namang pakpakawan ken mga awat ken ka. Madudog una yan ti puso. Agpakawan ka. Ngam ulit-ulit ang matlatang aramitan. Iso anak ka desisyon akon. Anya ti kaya't masaway. Itad kong tiwayang-wayang. Agsinatan. Kat nawayakan ang mga ramid iti kayat mo. Saan ba ka? Sana pangasim. Pudno nga agbababaya. Ngam past time ko lang dagi jay. Sika lang day ayatag. Promise. Lori, iha. Da kayo matgaya, Papa. Nakadadayo man ang tinakaiturong ang timatang mo. Ada ni Homer Salas. Ing kasangwan ta kaya't nakakanwa ka sarita. Panagkunak. Katawanan tirumbang apagsaritaan ni Papa. Iha, di mo pagturayan ti gura iti kaunggan ti pusom. Sikamot la ti marigatan iti kastangar aramidem. Amo yumat no namin anon adaras ti panang pakawan. Ken panang awat ko ken kuana. Ngam ulit-ulitan na matlat ng aramitan. Iha, jak kanunungan ti panagbababay ti asawam. Nga panagkuna katagpada kayo nga tanagkurangan na. Anya ti kayat yung asawan, Papa. Manipod nagtrabaho ka ni ti bangko. Nabaybayan mo ti obligasyon mo kas asawa ni Homer. Kanayon ka nga overtime. Hindi mo masikaso ti balayo. Gamin na. Adado ti oras mo iti trabaho. Basol ko paikit din no apay ngagbababae ni Homer. Siyak ti anak yo, Papa. Siyak ko mga rod ti rumbang nga isakit yo. Saan kat aday jay a Homer? Saan nga iti sakit ko ni Homer, iha? Ti kayat ko lang kat maamiris mo matdag iti nagbidutam. Saan mo nga ipabasol amin ka ni Homer? Gamin na, no siyak. Mamatihak iti pagsasao nga iti amin na pasama ket adda rason no apay. Iso pangasim. Di kag dardarasodos. Laglagi pa panagkinari kayo iti sangwanan ti Diyos. Ket di ko may palubos amarakrak ti binukelyo a pamilya. Papa, Pagsarita nyo iti nasaya at dayta abanag, anak ko. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. May samanen a naragsak ken nabindisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngag. Kayat ko laang nga ibaga nga agmay may salaang to YouTube channel tayo. Kat kidawak nga anusan tayo kumaakitaan no legit matlaang ti pagdangdangagan tayo. May salaang ti channel tayo kakabsat. Daytoy laang Miss F Drama awanen sa balipay. Ti surat nga intay drama ita kat manipod kanipagayam tayo nga ador. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin makablaawan kayo manpay nga awan ti malabsan.
No bilang tamapiliyumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga ador. Maysa akon as senior citizen. No may papan iti ugali talaga nga istrikto ak nang runa kadagiti anak ko. Talo ti anak mi nga agasawa, dua a babae kan maysa a lalaki. Tinak istoryaan ita kat may papan iti inaudi nga anak mi. Iso ni Romnick, kastoy man ti pakabuklan ti amin. Sa dinutayan ni Romnick, bakit? Jakam mo lakay. Adda siguro iti silid na Saan sapay mo't abimangon. Anya, aldawan. Amunang ato ti matrabaho. Ngam aging gaita, ti pagbimangon. Napuyatan man nga tan Anya launa nga min ayat ti pagpuypuyatan na. Ay kat anyapay kumangay. Kasi cellphone agay ayam iti online games. Kaya po, laklakayanan. Ngam day tapay lang aramidan na. Imbes nga damal pa sa trabaho. Awan taon unain na matag cellphone. No di namot nga rod mo ti mabagbagaan lakay. Isuman laing ti kasta. Lumaklakay at dumuldurdog. Ay, kasanungay nga umasin so tibiyag na no kastamot aramid na. Masurunak man ako na akon. Adda ka di obraan nyo itaalawas, tatang. Adu anak ko, apa gandi? Pa-extensyon na kumatikusin mi, tatang. Nalipit nga min. May mayat sa no palawaan basit. Tapno nalaklaka ti agubra. Kasladyak nga min makaangas gapo iti kinailat na. Kat na'y sumat nga min ti bagbagak edi. Kunakmat nga ilawlaway ito kusina yo. Ti amok akit may mayat no nailat laang. Tanalaklaka alinisan. Masikuranak mo't. Takasladyak makakutian na sayaat. Ay kat gumatang ka nga rudan ay ti materialis. Taos tuntuin ton malpasko ti daldalo sa kidabangkag. Sige nga rod, tatang. Aywan, ibagaman kit di gayam kini Romnick. Tayo sunti mangirugi. Total, amo na mo ter aramidan na. Tulungak to, hinton malpasko ter aramidag. Sige nga rod, tatang. Ang sa dino ayat ti ayan ni Romnick. Kasladyak mo't nakit kita. Ay kat adda dita kwarto na Day talag cellphone ti kukuan na. Di na pa amo mat ti tumulong. Sige, takasaritak tuman nga rod inton madamdama, tatang. Oy, Romnick. Agriing ka man dita. Romnick. Nanang. Ay una yun ti kasta nga itsura manak ko. Nakausob ka nakaidad ito'y waiting shed. Kaslaawan balay mo iti kasta nga aramidam. Ay, kuha, nanang. Ala, umay kanta agawid tan. Una kayong gagawid. Sumarunok to. Agkuyog tan, tasapsapulan na kanimanang mo ayoli. Apay ka no ya. Adda ka no ipaaramid na. Iso nga umay kanta agawid tan ni Jay Balay. Sumarunuak to. Maturog ak pa'y. Ituloy mo to ijay balay ti maturaw. Dito ako na maturog. At least dito itawan ti agungat. Ha? Sigurado. Umanungat tumanan ni tatang no makita na amat maturog ak ijabalay. So dito yak latang waiting siya da maturog, nanang. Nay, bumangon ka ditan Romnick. Aldawan. Amumot nga doon matrabaho. Unamot nga mintagpupuyat. Bumangon ka ditan. Tayong karugyanan ti papaaramid ni manang mo. Kasanungay nga damarugyan. No kastamot amaladladaw ka amarieng. Kaanon to ngayon amalpas deta. No day tamot sadot mo. Ti pang pangrunam. Ala. Bumangon ka ditan. Simangpot ka din ni Romnick, tatang. Kat no kapampanaw na laeng. Nakita ka nagkuyog da kini Renato ang nagpadaya itay. Apa ka de? Sa dino ngay nga tati papananda. Di ka mo Dengdenggak mat ang mapanda ka no ijay pistaan. Anya? Ay sus, sapay intad ko kan kuana ti kwarta apaggatang ko maitidarat kan semento. Anya?
Apay kami nga inted mo king kuha na ngay. Kuna namat ngamin nga iso ti mapan gumatang. Iso nga inted kumatan Ay sos, awaden Sapay damag kung agsugsugal ka no di kapsat mo. Tinasayaat, ingkalaang surutin. Alaam ti kwarta kay kuha na anak ko. Nakababain mat ano mapan ko kitin sursurutan ijay. Urayek latan nga agawid tatang. Bareng lumapanunot na, adi na mat bagi ti kwarta nga igam na. Ay, sakit ti ulo talaga da di kapsat mo. Laklakayanin, ngumawan latta ti panagbalo na. Kanayon mi mo't abagbagaan kininanang yo. Ngumawan mo't dingdinggan na. Mamumakpay kiti namang bagbaga keng kuana. Nasaya at matasimmangpet kan rumnay. Apay ka din anang. Sermonan dak ka di marin, akas iti kanayan apa ng sirsermon ni tatang kanyak. Ha? No sermonan dak, pumanawak langin. Ay, di ka ba nagkasta-kasta si Karumnik? Ayan tay inted ni manang mo ayole, nga igatang mo kumaiti darat kan semintaw. Ay, kuha na nang. Iyag mo, imbilin na kanyak nga alaakan ka. Ay, kuha, awan mo't nga rudain. Narigrag kun sa dirabi Ay, di kagar aramid rumnek. Kat no 10,000 ka no ti inted ni manang mo. Ay, kuha, wala nang. 10,000 ngagpaiso. Impaabak mun saman matan iti sugal. Saan mo't ananang? Pudno na ba anak iti sugalan? Ngam nagbuyak lang. Saan ka nagtaya? Di ka di agul-ulbod anak ko. Iyag mukit din, tanitatang yu kanon ti mapan gumatang. Awan nga ruden. Kitaan nyo ani. Oray kalkalan nyo ti bulsa ka. Narigrag ko talaga. Promise. Anang. Apay aya. Di ka man naariwawatan ni Rabiin. Nakababain ka dagiti ka aruba. Maturog kakit din. Nasakit din na mong kuganit atang. Nanang. Nay, taapay mo't ngayon ako. Saklang ka na yun nun. Bakit kita na? Awal pa na sayaan ba niya naramid ko si matang lang. No kasalumot ngamin. Kat di mo matungtung palin ti amam. Saan nakamot kat nga ungtan no tong palong laang ti baganakan ka? Tungtung palag manalang. Aming nga ibagalang inibilin na. Tungtung palag. Sa lagagit niya, di nakaykayat ni tatang. Ganang. Saan nasabot kami nga anak? Anya, ay di ka man agsasaw itikas ta rumnik. Maditikas ta nga ibagbagam. Pudlumat, sanda ka kay ni tatang. Siguro, ampundak lang. Uno saan? Amangan no saan kay isot ni amak. Ay sumardeng kan rumnik. Nabartag ka. Iso maturog kan. Tanay, agkakanatan ti sasawa manakaw. Oo, talaga kita natangkad sa ulo na. Dinaam mo, di mabagbagaan. Ay, wan nga rod Sapay kasla ka sinukas jay ang maungtan. Di nalatultuladan na kita kakapsat na. Babayad ang agpaiso. Ngam amo dati dumiskarte. Agmay-may salang arudan alalaki. Ngam kasjay pa ito ugali na. Baka pastoron. Mala, bayamon ta kasaritak tumanan inton sumangpet lakay. Wala, kasaritam to. Tanos siyak. Ay na, nauma ako namang bagbaga ko na. Ay, lakay. Wan nga wan, ngumawan mo tungtong pala na. Ialing-aling naman di bagbagak. Uray siya, di nakmatla ang dengdenggan. Ngam di talata ko mamauma amang bagbagakan ko na. Barang dumngag tumatla ang ti anak ta, lakay. Nanang, imawag ni Auntie Susan. Nabarbartek kanumanan ni Romnik ijenatayan. Agulgulo kanu tanaabak iti sugal. Ibagbaga na kanu asinaurda. Anya, ay una yun dahi a tao. Asino ngay kanu ti kadwa na ijay. Jak matan na damag nanang. Naimbag ano di da kurso na daan ijay. Hinton kwan bugbugan dan tuki din. Day takot nga rod nanang.
Sapay ko kurso na daan di kas nga itsuraan na. Nang runa pa'y nukas di anabartok. Awagan man kit din ni uncle mo abene. Karubadan samot jay natay. Ibagam kan kwa na tamapan na biit kita jay adim. Ay, mangibabain at talaga day ta arumnik. Makapa-stress day ta tao. Malabay amo na nako. Awagam kit din ni uncle mo, taibagam ti imbaga. Apaya kasta karumnek. Awan matpulos dengdeng kemon. Tatang, mangibabain ka. Anya lang nga ko na undag iti makam amukanyak. Gapot kas tangar aramidam. Sikamot tantin mga pangpangulo iti gulo dito lugar tayo. Ay po, normal tinabartag dahi tatang. Lita, agkalintagan ka pa lang amin. Agdadata lang arudan ang basol mo. Sumungpat ka pa lang. Talaga amat anormal tigas siya pasamak tatang. Nangrunan no kakasya paskin. Talaga sana maliklikan kada gugulo. Woohoo! Talaga kidya torpe ka ah. Awan mo, rumlik. Imbes ngagnagam ka. Saan may tagas lakar karwang ba't nagbalbalin aduldog? Jak amo na niya klase ti panunot at daking ka. Makauma ka na talaga. Anyat orasan lakay. Nalipatak gayam tay rilok ijay balay. Agraman ti cellphone ko. Jak na away. Agalas diyan ah. Rabi imot gayaman. Katuan. Kaya ba mo na rumlik tagawid tayo? Sa dino ti ayan na aya. At daday di likod. Rugrugyan naman ang timakiin inom. Kat inayabam kuman ah. Imbagak itayon. Agtangtang edmat. Sinyasam tulatan ano mapantayon. Ingkang arot ayabanan ta intayon. Ang mga makiinuman itayon. Kat di nang tumanin kahit agawid. Mabit laang nga rod tamapan ko ayaban ti anak ta, lakay. Papa namanan, Romnek. Mabanak makilamay. Ijay. Ije natayan Naa. Asino tinatay? Ura ibagak di mumut lang amam mo. Katsika nga ay amamom. Saan? Ngam amam mo. Anya? Katsamapan kano saan da kamat nga amam mo ijay. Intun kwan mabarta ka man ijayan, kababaen. Apay ay aparitan dak. Kan mapanak nga rudmut makipagrik na. Saan da ka kumamat aparitan kat? No amom ti agawid adagos. Kat awan mo't lang mataramidag dito'y balay. Inak makilamay. Tapno adan tumot umay manglamay kanyak intun siyak timatay. Naa. Katagpay sumait. Ay, jak amokon ka. Apanak makilamay tapno makainumak iti arak kunam di Ay kat adamin ditan sige tama pa na ko. Sigurado nga urain na ko ni Renato ije waiting shade. Bakit? Inka man ringan na rumnek. Kat no awan mo't iti kwarto na. Sinirip ko itay. Anya? Ne? Sa di numanan nga tanapanan na. Jakam mo Di mo't nagawid iti rabi eh. Sa pinagado ti matrabaho. Awagan man. Ibagam tagawidan. Ay, una yan. Imbes at tulungan na kiti bangkag. Saan mo't at adu mo't ti bulakbol na. Kasano atulungan na ka. Kat di nantupay laang nalnalpas ti patpatrabaho ni Yole. Dahil tangarog kat. Mamin ano adagdagan. Mamin ano ang maibaga. Wan mo't awan. Ngam inton kwan. Agpukaw manan akaslasok. Sumang patulaang inton kay kahit na. Ay, wad nga rod Kat no di na pa'y mailabad agitibado na. Naurnong manan timurang na. Agkaiwarapay. Adda ijay banyaw, adda ijay salas, adda ijay balkon. Amin samot asuli, adda bado na nakasabit. Bay-bay amditang agbuot na kita murag na. Di mo nga min lablabaan Bay am nga iso timangilaba ka na kita murag na. No makasikurma nga rod akit kitaan. Iyuper na sana panawan. Nasakit ti matak amang kitkita. Iso akapilitan nga ilaba. Inton maminsan, saan mon alablabaan? Bay-bay amdita nakaupar. Makita man no di na ilaban no awanton ti pagsukatan na. Anya day tanga ugalyam si Karumnek. Apay manin ayat atang. Siyak manin tinakita yo. Na, tas sumungbat ka pala ang amin. Kasano? Kasyakla ka na ayon ti makitkita yo. Kurt, nasagit tinaka mo kanyak, kasta ka de.
Launay tatang. Kasano? Kat ungat kayong awit kanyak. Kanayon da ngay kumpara kadagiti kaabsat ko. Ti kayat yo, agbalinak mo takas katakwada. Apete ko nam, ungtan kaya no nasayatar aramidam. Kanayon mo't nga nasayat nga aramidak para kada kayo. Dagiti lang kamalik ti magkita yo, tatang. Ulitak saan ka nga ungtan no nasayat aramid mo? Kun ba isa, para matlaan ka no apay nga ungtan kan bagbagaan da ka anak ko. Ay, kita aman ti kasta nga aramid mo. Dito lang agbarbartek ti kukuam. Nasumok mo pa yun ti agsugal. Saan lang nga dayta? Agulbud ka pa yan. Apat ti kunam. Nasaya ti kastangar aramidam. Ay na, mamin ano nga ibagak aya. Normal dayta iti may sabaro, tatang. Ay, gakabukin ka. No sakitam ti panangungungat kukin ka. Nasasaya at langan do pumanaw ka ti balay. Tangay di mo matkahit ti mabagbagaan. Ingkalangan nagsapol iti pagyalam ang makaanos ken ka. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat ngayon ta ikan biag ita, kat nagapu ni pagayam tayo nga dayan, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti linaon ti surat na. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kayo man pa'y akablaawan iti naimbag kan nagasat nga aldaw, kastamatan kadagiti padak anayat nga dumdumngeg. Nakapagsuratak takayat kumot apaidrama to'y padas ko, ajak tupulos malipatan. Saan nga expressive dagiti dadakkel mi? Isu nga uray dudwa kami nga agkabsat, kasla nagrigat mi nga ipakita, wino iparik na ti panangipateg iti tunggal maysa. Ti amok idi kat okay laang ti kasjay. Naladawan ti amin, idi na amiris ko, nga nabaybay akgayaman ti inak. Nga rumbang nalaang kuma, anagbalinak ama nagayat nga anak. Katapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Dayan, nalpas mo ka di amin ng dagiti papeles nga ipaparamid ko kan ka. Ay, sir. Na-explain ko matan kin ni Sheila no anya dagiti rumbang nga aramidan na kadagiti reports kabayatan tikawan ko dito'y opisina. Kino na makayat mo ti agbakasyon iti sumagmamano a bulan. Tapno ad-addan to pa iti kinaprodaktibo mi ti trabaho. Sabay ko mata-enjoy yung ti bakasyon mo, ha? Sir. Kat agyaman ako na iti pamalubos yo. May saka kadagiti importante nga officer ti kompanyak, dayan. Iso adyak kayat, ama burnout ka. Kahit kung agtalinad ka iti da ito akumpanya, iti lasod ti 10 atawan, wano 20 atawan. Agyaman ako na iti panagtalakyo kanyak, sir. Okay, no problem. You can go. Call me anytime if you need my help, okay? Okay, sir. Thank you so much. Super duper excited ako, honey. Iti last 5 years sa puro trabaho. Italaga makalak iti bakasyon ko. Ay, nagmayat man ti kastoy. Awan kamkamatan nga oras. Naragsakag para kan ka, honey. Mapantag bakasyon ni Jay Coron, Palawan. Wow! Kalpasan ha, mapantay Jay Cebu. Katno ikanda tanton ti discount ti friend ko.
Pasyaran tan tumatan ti Cebu Island. Ay na, excited ka talagan, Kenneth. First out long vacation ko naman. Uwan nga ron. Ura siya kat excited ako na. Di ba't manang umawawag? Mabit lang ha. Hello, Manang Raquel? Nakaawag ka mat? Apay ka di. Ni Manang mat? Ash, anyamatan. Pasensya kan ading ko. Jack mat amo nga itagayam ti schedule ti operation ko. Ay, ni Manang mat? Anyamatan. Jack mat inggagara adadaalan ti bakasyon yo. Ish, sana bale. No makarecover ak adagos, alak matlaang ni Nanang. Anyamat nan. Paano kan tupay nga ag-recover? Kat ovary di katandakan ka. Ma-confine ka pa iti mano at Domingo. O, kasano ti recovery period mo ngay? Iti ababasa rita, iti lasut ti 2 bulan a panagbakasyon ko. Agbantayak lang ka ni Nanang. Pasensya ka na talaga ading ko. Jakmat mabalin nga ibati iti sabali ni Nanang. Amumat abakatan. Agsalugan ti pigsana. Manang Raquel nga min. Anyamat. Pasensya kan at talaga, Dayan. Nanang, di mat imbagak kada kayo asan kayon nga aglaba. Bay anyo dagiti murang dita, tamapan kuntoy pa laundry. Jakmat kaya takit kita ang dagiti nakatambak alalaba, anak ko. Saan kay unay nga agbambanog ngamin? Saan kayon nga ubing? Intun kwan, adumanan ti marikrik na yo nasakit. Nasaysayatan ti agan anad, Nanang. Di na ka di pa kadanagan, Dayan. Kabailak pa'y mat. Dagulit kayo mat, Nanang. Dayan, anak. No imbaga ka di yun aramidan, saan yun nga aramidan? Anda kayo dito'y balay. Iso nga ti kayat kung nga rod ti masurot. Pampanunutak lang mati ka sa sadyo kat. Dudua tayo lang dito'y balay. Kasano no, da mapasamak kada kayo. Pasensya kan, anak. Sana bale, saanin ang maulit? Agmano ak, Nana. Kasyan na ka ti Diyos, Barok. Ay, sika ka di ti boyfriend ti anak ko. Uwan, Nana. O, kumusta kayon? Nasayat mat, Barok. Still kicking. Umunag ka, Barok. Yaman ak, Nana. Agtugaw ka, Barok. Ay, mabitlaan. Iyalaan ka iti inom mamadyos. Sana, Nana. Sukunok lang ni Dayan. Rumor kami mo't lang adagos. Ay, saan, Barok? Urayam labiitan, mabitlaan daytoy. Sige, Nana. Nakasingsing pati ina ni Dayan. Oy, ada ka may gaya man, Kenneth. O, Nani. O, kumusta kayon ka ni Nanang mo dito? Nairuam kamit lang ka din, ngagkadwa kayo iti may sa balay, iti inam? Ay na, hindi na kundamagan, Kenneth. High school ak pailaang, nang rugi akon nga agabang iti boarding house. Kaputa adayo ti pagadalan iti balay mi. Iso ajak na iruam ngagkadwa kami. Mairuam kan tumutlaang. Numabalin lang kumaguyodan ti altaw. Mabayag pa ya makarecover ni Manang Raquel. Dayan, nasingpot ni Nana Miranda. Kan panunutom bakitan? Rumbang lang nga ipaayam mat iti panawon mo. Bayat ti kaadana iti poder mo. Nanang! Ada kagaya man. Umay ka tagid dantan amangan. Apag gusto ti isasangpet mo, anak. Nakaluto akon. Sumango kan iti lamisaan taagao akon. Gusto di ko na ni Kenneth. Bagatan ni Nanang. Sana nakas idi ang napigsapay. Nangisit dagiti buok na. Saan pa'y matakurat dagiti kudil na. Awan sa rukod nga igam na. Kan, saan nga kubo na magna. Ay, anya ka di tinararamid ko. Nagbalinak abisi ka dagiti napalpalabas atawan. Ado tinagbalin apaka kumikumak. Iso ha, tsako na pupuotan ti panaglabas ti panawan. Ininutan ti panagbakat ni Nanang. Agsalugan ti pigsana.
Dayan! Nanang, umaikan ko na, tamagantan, mabisina kon. Ay, uwan nanang, umaya kon. Nagbanglo ah. Oh, nakaring kayo gaya man nanang. Nasapa ka nagluto. Wala, agtugaw kayo tamangan tayon. First time amara manak tilutom, anak. Nalaingak nagluto, nanang. Amangan no, sanyo nga amo? Ay, amok ah. Asino pa'y ngay, ti umalaam no saan asyak. Nalaingak matlang ngagluto. Da kayo nga minti kanayon nga agluto para kanyak. Iso nga ita, siyak matati agluto para kada kayo. Anya nga itilinutom. Sinigang nga pasayan, nanang. Oh, wow! Ramanan nyo, nanang. Naimas da ita. Kasla naimas ngagpaiso tilinutom ah. Oh, ayamom na pailang kat naimasen. Ado ka di, tinakan na pasayan. Naibos na timay sa malukong, Dok. Kapkapin di pasyente. Ha? Ay, siya ka di, Dok? Saan? Siya. Adapay ka di na dumataw dito. Siyempre, sika. Iya, tasika agad nga roti ka sarsarita. Anak ti pasyente, Dok. Anak na ka ti pasyente. Hanggang di mo amo nga da allergy na iti pasayan. Sorry, Dok. Tinam ti pagkidawam iti sorry. Sana siya. Imbaglangan, tanay tarayo adagos dito ospital. Tano saan, ang mga ano niya tinapasama kan ko na. Ala, umunag ka na iti ward ngayon tinam. Ingkag sorry kan ko na. Nasayatan ti kasasad na. Isungin ton maminsan. Ang nadamon, dagiti ited mo amakan itinam. Saan mo matgayang gagara ti kas niya napasamak ka ni nanang? Saan mata talaga manang? Sino ngay matakin kayat nga agpiligro ti biyag ni nanang? Ay na, ni nanang matgamin. Kinan na pailaang tinlutom kat amo na lang arudan nga allergy na ti pasayan. Nalabi ta di na kayat mabainan ka. Iso nga, di mon pabasulan ti bagim ading ko. Sana bali, tanasayat mo ti kasasad na. Manang. Sa dino ti ayan ko iti naundaya panawan. Anya ti kayat mo asawan. Saan ka maawatan? Apay nga iti panagriknak. Tsak mo ni nanang. Apay sana ka nadagkat kan ko na. Apay tsak napupuotan ti panaglabas ti alnaw. Ininot ti panagkapsot ni nanang. Dayan? Anak, anya ti klasik nga anak. Sana ka nagbalin na saya at itiin at di magkalak at ibagiklaan ti pinanpanunot ko. Nagbalinak ama ka sarili. Ala, husto na ading ko. Di mo ipagatikas na. Kan, maysa, saan pa'y matanala daw ti amin? Mabalin ka pa'y abumawi ka ni nanang. Adu pa'y ti panawan, dayan ading ko. Ay na, nagmayat mat dito yan, dayan anak. Presko ti angin. Ang mga no diyo pa'y amo nga, adon ti kastaya pagpasyaran dito'y ayan tayo. Into no may alawas, agpasyar tayo ijayan da Kenneth. Oh, talaga anak? Wan, kunak lang arudan. Okay, akmat dito yan, anak. Uray agbati aktulatan ijay balay. Sana mabalin nanang. Sulitan tayo ti aldaw, kabayatan ti vacation leave ko. Ay kat, no iso ti kayat mo,
Di, iso ti masurot, madam. Umay ka nanang, agpa-picture ta. Kalpasan na, intan tumatan mangan. Honey, agim pagi kanton madamdamawan. Ha? Inton bigatin ti panagbiyahe tayong agpa Ilocos. Intayong agpasyar. Managsakan ako na, honey. Ngamin makita, ken mariknak nga gin-enjoy ka iti panagbanding nyo kanina na Miranda. Amom, ado pa'y ti planok apapanan ken aramidan. Kat syempre, da kayo kaninanang ti kaduak. Ah? O, aguray ka. Hmm. Nakalukat ti mentor. Nanang! Nanang! Dayan! Awan puot ni Nanang nga nakadasa iti suelo. Nanang! Nanang! Manang! Apay nga itapay. Apay nga itapay nga inala ti Diyos ni Nanang. Agrugrugiyak pay lang nga bumawi kan ko ana. Tapno masulnitak dagiti nagkurangag. Kurang pa'y tinaited ko apanawan kan ko ana. Apay nga itapay anatay. Awanan maaramidan tayo ading ko. Dimtangan ti oras na. Pagkawanandak nanang. Pagkawanandak. Gaputa sa anak ang nagbalin anasayat nga anak kada kayo. Ama, Dayan, saan ka ngagsaw iti kasta? Manang, Diyak man lang na ibagakan ko na nga ipatpatag ko unay. Ipatpatag ko unay ni Nanang. Patyak nga muna da itadayan. Para ka ni Nanang, may saka nga nasaya at nga anak.